بله بگومان صحبت کن حال استودیوی حولی گلکی خوش بود ل اسب باورم صفرا ما و صحبت ما د جیوا خوشتر به جباجاری آمد دیسات بشه مرحبا جوارا ایرو میوانه که جدا برز عمر افسن هست سروک دیانت سری سندیکایا یا ریوبریا کاروبار اولی کد بجن یعنی یعنی سیدای مال عمر هم بجن بارکت تعبیر باشتر جی خواب بیه سیدا جبونا مهر تشتی خوشتره نه سیدا لباشور کردستان یعنی تشتکی احتیاطیه دناب جوات دا جهورات بین سیدا و کوبجه اجتماع مستر بله لسیدا لباکور کردستان وقتی کتجیگی را گفت سیدا دوی حتی جیانوی مدرسه هبه یعنی حتی کتاب جمع الجماعه خوانده بجی دوی او تحصیلوی هبه سیدا ده مدرسه خواندی یا سیدا بجی یعنی قسمه کی هم چون هاتن با سیدا آدم çok يخل عرضه دانی و مجوان فیس کی گرت ان شاء الله يعني تا آوا مدرسه تا شوربا مدرسه الحمد لله مدرسه كنت بجي بلكي خلكي ما باشوري كردستان بجي مدرسه او جي حمود مكتب خراد دبستان خراد دبجن مدرسه لمدرسه هرچند بتعبيرك عربي بجي لباكوري كردستاني او جهن پروردهي اولي جوارا دبجن مدرسه و بجن لغور شرطو لغور اصول كردواريجي مدرسه بجن جيكي وي طيبت هي سيداين مظن وك سيداين خاني وك شيخ احمد الجزيري كو امجرات بجن ملاي الجزيري وك سيابو شيخ عبد الرحمن اختبه او همو تراديسيون كون هال كردستاني او عالمين مين مظن جوان مدرسه در چوبونه مزون بونه یک شوان مثلا سيداي جيگرخونه كو هركز وي باليويه چپيت زانه لي او جي بريا كو نبو جيگرخون المدرسه ده خانت ناوی اوگزانی هم بله ناوی چه بود مثلا تو جلال گفتن سیدای ملاشیخ سیدای ملاشیخ راست رحمه خدا لحموان نرخین مین کردستانی مال عمر افسن و کوبا گفت سروکی سندیکایا ریوبریا کار بار اولیه اما بیرا لسر خطبه ان باخفن خطبه هم زانو که روژه اینان روژه جمعان لحمو دنیای مسلمان ده چنه خطبه و نمیجه خواهد کن بریا كون نماج ورا خطبه هي يعني خطاب هي بروبلم هذا لا ولا طبع دام اكيد بروسي اشتي دا عندك سستبو لحرم هاتا نفساندن او خطبه او متن الخطبه يعني بريكو ملا در كذا سيدات در كذا مؤذن در كذا بجي خطاب والجماعات بك برينها او لحرم هاتا او كرن اللي بلنها النافندتي اماده كرن وقت تكستكي رجع اینه جبوي او كده دشيدن جبوي حمو تركيا وباكوري كردستان دشيدن او خطبه بتركيا خطبه سيستموي وكو بغوتا يانا تذكري هندك تبيني داني سري يعني خطبه وهاتنا اماده كرن يعني بري سيستم هنگي farklı bu dura tev kirdin yek perçe az via bejim belki tişteki enviya rast bikin ama ki ana خطبه sadece Türkiye naye بسر زمان انجليزي وعربي زي لقسمه كي جبونا وانزي تي حاضر كرني اراكي وقتها يعني تاني انجليزي وعربي هي بله بله جبو كدري مثلا بله يعني جبو دربي ولات tabii دربي ولات o قسمه كي جيان دازي مالي ما لسر تبي الدنيا انا جربتكن يعني جو امريكا يبيجرن حتى تشيني حتى جابونيا مالای دیانتی گرفت کن و نزی بسر وان زمانان ایلا گره باخبن یعنی خود باخن بخوینن جبوناوی وان زمانی دن چند وان زمانی دن دازی خطبه یازی کردن. اجی تشتکی نوبک من ساکر. سیدا خطبه چیه؟ یعنی آرمانجا خطبه چیه؟ خطبه اوه کی روزا اینیه وقتی که مسلمان ورن با هفدو پرسکره کی وان درد و نیاز آوان چیه برای سر ویا ورا آخافتنی او دردا چاوا چاره سرد به برای ویا ورا خبردانی اصلا خطبه اوه یعنی پروبلم نوی دوری وی هرمی وی گندی وی باجار بلده چیه چنین عالمی بری وقت خطبه دخوندن بری به جماعت را داخلین يعني لوي دا برسكرك تشيه لوي حرمي دا لوي قندي دا لوي باجاري دا برسكرك تشيه سر او لسر ويا خبر بدانا خطبه بكرانا مثلا ديروكا اسلامي دا حضرت پیغمبر خطبه sadece روجا اینی نخوندیه بله مثلا کی گرینگ بویه
پیغمبر جدا با مسلمانا کریه درکتیه حمد و صلوات کریه و درازی خطبه کی ایراد کریه خطاب کی کریه به مسلمانا را سيدا ونجلكي بسروكو سركردين حكومة تركيا را رودنين البروسي اشتيدا اكتيف وظيفة كي واجي هبو يعني بيقومان درد دولتي هبو كوفي چهار سريه پیدا بکه جبوی پرسا کردی و جبوی پرسا هرمی از به مراقت که مثلا خطبه اگر وگو نسیوناوی آرمانجاوی او بکو جبوی پروبلم وی دوری چاره سر بکه لگور پیوانی اساسی قرآنی و حدیثا و اگر کو لگور وی اساسی و آرمانجه خطبه اگر کو نیفهم کرن ده معنی کی وی ببینه یا نه يعني دشمش من ام هرن جيكي انجليزي خبر دن وام خطبه تركي بخوينن اها ياسي ناب مملكه عرب هذا ام خطبه انجليزي بخوينن كي ابي فهمك اوي كي خدات بجيكي اف زمانانا مش بونوي شانديه كي وون بزن بن او زمانا تشيا او بهافرا ببيفن بله وهبدو فهمكن اگر هون هبدو فهم نكن يعني لوي او خواندنا چه ایجاب که؟ ایجابیت اوی که ون جهبدو فهم بکن اف پلنج غاری هنه پلنج غاری بله. کو توتن بله. قسم و دپیچان و هادک شاندن مثلا اجبر کو بنویسی عربی السری هبو دما کو تکتا خاری بله ایجا تو زنی تشتکی آینی و دینی السری نه نعم چه طب دبی اوصاف او سرياز كريه يعني يعني وقت الشعر كي السری بله. دبی خواشتره شکری شامل تشتک بله 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 دكات او اختيار المين كرد رات كر داتيني جيك اوك بلنج بركو دقوت والله عربية يعني كرد هو قصة أهمية الدنا مسألة يعني كرد دارن جبنوي أهميته وان لسر عربية لسر قرآني لسر دين وديانته برزيده أو راسته ليه مثلا خطبة وقو وقت كنا يفهم كرن مواتا كيوجين ومعنى كيوجين طبعا معنى كي بنابه قد فيكي يعني وك سنديكاي خج رايدارين حكوماتي را كسم بيوندي دار را نابجنكو يعني هنا جندن مين باكور هنا خطبه الويب تركيتنا خواندن و اختياري مشق اوها ميناكو سترانكي جودار سترانكي جودار بكن راسب أفن حقيقي نجبورون خلقان ده عزارو ددويان ده ما سرفيا آخبي ما برنامجي سرفيا تشيكر ما إعلان كر ما جو كي أو تشيك إجابتك يعني أجر بالتركي إجابتك بالتركي بكردي إجابتك بكردي بزازكي إجابتك بزازكي باللاسكي إجابتك باللاسكي أما يعني سر زمان إنجليزي عربي لكيري چه ایجاد کسه برای سر وی زمانی لوان درانا او مالکی وی زمانی زانن برای هر نوی وعظ و خطبه خو بکن بله چیه او انسانی وی حرمه برای سر وی زمانی خون برای دین فهم بکن یعنی خدا چی گوتیه حضرت پیغمبر چی گوتیه برای زمانی وان جوان او که انا دیانت صد زمانی زیادتر معال القرآن الكريم شيء كريه تبد يعني شان دي معالي القرآن الكريم شيء كريه تبد يعني دشينا مثلا بسر كرديزي نفسي همزي هم كرديا باكوري هم كرديا باشوري سروان معالان شيء كر شان بيا حركتك كي برخوشه شيء ما نفزانه كي بسر زماني خون مرب كانه بوي معالي بقرا وبخوينه دولة شو مثلا خطبه يا زمان زكما كده مقاومتك وهاتك يعني مقاومات اصلا مقاومات تنه يعني مقاومات تنه يعني بوتش كردي ده قسمتي مالي من يازي قسمتي ابي من هم كرمانجي اوان كيمه هم كرمانجي اوان كيمه هم جي يا دبيشن عجب ابي تشكي ورا سري من ده 2014 دا ساروك رجب طيب اردوغان لمارديني دا وقتا بقسمتي سازين سivil را خبر ده سروك من دیانت سنه عبدالقادر بي مارديني در که بده بجه کی لحرمی دا ایجاد که کی لر سر زمان دایی که برا خطبه ورن دایینه ویا اگر وره شکرین چی دبه سروک رجب طیب اردوغان جو مفتیرا مزد که دبجه جبانا و ساقنجاوی هیا
مفتي بس ساخنجا بيتنه اري ادب جوانا مزي ساخنجا بيتنه كلام كن بس هذا زمان زك ماكي دكري ايجاب كسه خطبه وعز برات ورن شيكرني اري o dura tabii Türkiye'de fiyat şey bu. Vataki darbe ile Türkiye'ye teşebbüsa darbe bu. Kısım ki insan jibi işi tırsyan. Yani gerçi hem her daim قسم كي انسان يعني قسم كي ملا kısım ki malla. Afwan. Kısım ki malla. Yani evet ki me evkir. Yani zamanı dahi ki juman herkesi pırgırınge. Herkes bir zamanı dahi ki zane o kane khu ifade bke. واتاكي قلتلكي بسر زماني دايكي ببا ويشاقي تأثير قلب مربازي زيدت كي سيدا إيرو خطبة ندائنا بكردي يعني الولاط ماكو أكثرية لو قد ما جكالا ميران جبيرا ميران زيدتر كسك نوچه مزگرتا بله جبر چه جبركو زارو كيوان اي خورد حميل خباتنا الانادولنا الدربي ولاتن يعني شخرد خبتن او دقن دادمينن او دشنا خطبه يعني بله عمري وان بينجي او شيسته وحفته وقت خطبه كي بتركي ورا خواندن وتواتكي وي نبج بوان براستي اول جور هيمانين قران شي بتا بروبلم كي نجبر كود قالك ايات القران ده مثلا بون من سوره الروم ده بيستوي عند به ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لايات عالمين يعني من رنجين شرمي وجدابونا زماني ودليل هبونا من خدای تعالی دائما كل همبر في همبيجن ريجريه كي ورا كرن لهمبر و ايات جي اما تن ايات كي كو ريفرنس بدنا نشان نه ريجريه كي بيات شي يعني evet ki eğer maldayma ve güvene kalbi bikin o em juana kanın beşin ki bira besel زماني خن زماني وي بلاتي برا خد بي خد بدن برا وعزي خد بكن ها الا كي العقليه وانا تشكي هيسه برا وعزي خدا وعزي برا صار زماني كردي برا اوي خوسي صار زماني زازاكي برا ممكن برا سيدا بيگو تو فرمانبره کی دولتی جبر انك چرچوبه کی دناف چرچوبه کی دادوی کتباخ في از باش تفهمت ليش تشتكي دنجي خازم اشتا جنابته بپرسم يعني هيك تاني دواري رفرانس اسلامی ده اگر کو انسان کی به هبونا خدای باوری آنیه و سرور ده شوبت و کد هند و مسئله ده عندك ويركتر بد و مسئله ده بیاته ده خود بیان داد و گوتار içerik محتوا احتوا سياسي بن ان اجتماعي يعني كمالياتي قسم كي سياسي خطبه زيتين ام بيا قبول كن غلطه ان نه غلطه يعني keşke ava nebana keşke tabi hutbe به احتياج خلقي ببانا اما وقتك الجيك الدولة ببا دولة الا او دكه يعني دو وقت دولة اسلامي زيهابو دورا دولة دين زيهابون الا كي دخواستن كي جيكوتري وانزي تشكيتي دا ببن باشه اي والله بيازي كانن قبول بكن يعني سيدة باشه از دخازم تاني سوزا كيشتا بستينم جبركو تو روسيا كي في ولاتي جماعتي وك سنديكايا ديانت سنه وتكليته بلكي ملاين يكون هانزين هنا بارتين سياسي بون مناي هدفه نكارن خواب جينا حكومات يعني داخازه كي دمكو كيرن جبركو وان ناسنامه وان آلية يعني وي آلية بلكي حكومات هلندا نظر لي اي ميناوه بلكي جوه بدنه جبوي كو خطبه بزمان هرمي ورا كرن تي سوزك لهمبر تماشاون ما بدي وك تاني افش دستتي وك سنديكا ون خباتك وهابك يانا خباتك اوا مگویا يعني ده هزار دو دا مجموعي شقي başla kiriya hatta ana ziyam devam dikin و ام دبيشن كي او جي كي ايجاب دكا برا كيش ان حرام دبا بربا يعني اللي قراد نزي برا بسر زماني لازي بربا اگر قدكي تشركز قدكي تشركز برا بسر زماني تشركزي به اما لگوند کرمانجا دا لگوند زازاyan da illa icab dike ki ser zamanı dayıkan yani ser zamanı wan hutbe ve irad kirin o vakta hutbe ve irad kirin zi ev insanana hem ev dini huda hoş nasibin hem ev bizanın din u diyanet u devlet jumona van perskrekana çidi beje yani
وی روژه وی هفته مثلا وان چیه دخوازن که کیجان مثلا پیش تا ویا چاره سر بکه اوی جماعتی ویا پر خوش فهم بکه گلک سپاس ویا زیب ایجاب دکه ویا زیب ایجاب دکه گلک سپاس سیدا مالت آوا عمر افسان سروک سندیکایا کاروبار اولی دیانت سنی شاخ آمده بو میوان من گوتنی من لباجار آمده سروی بابته حق صابو شیرواوی و ودنگیاوی محقق ده جموع بردام بکنها از گوتنی بدم استودیو هر شاد و بختوار بن خاطری و